بله تماشاوان نجاس سالا 21 آنه نتوی که زندیه و دوره که کفنارترین و راسنترین نتویه حتی ویگا ویجی که پی زمان خود گره زمان این هات ناس کرنش خو زمان بگمان پیدایه که خداییه هیچ کسی وی زمانی نداره خدای دایه تب زمانه یعنی بو نمونه بدهان میلیون کردان نه سیما مستبوط نه دم زراندن پیشتیجی بابت گرم بو مجاره هر بجارتنام زمان کردی بخواسته که خویندکاران شاگردان لدبستانان کو بگمان کمپینه که برفره بو خواسته که گله کی لسر هبو گلو با بریاره هات که دان لباکوری کردستانی چا تماشایی وی پرسیتی نکرن افکار من حسن کاکو برپسی اوفیسا کردستان 24 دیاربکر لین دیاربکر و گاوه نهال کردستان 24 لناوندا کردستان 24 لهولیر گلمه بی و هنده حسن لدیاربکر استودیو که وسام هبه حال ورجم نقاش راوشه بکن شخ باشتر دبه هم نزدیکتر دبین ایدی اف نوچه حکومت بحث کری یعنی جکوما 20,000 کس هم تنه سیما مستعین زمان کردی گلو لباکوری کردستان باهی که گشتی چاوا بحثا به پرسیتی کری راستی reaksiyonان تی یعنی کرد وی که برتکا نشانی وی که دکن قبول نکن لورا مقایسه دکن جو 20,000 مامسته سه مامستان تو دشینی لبلج بو بشندن تو چند مامستان تاین دکی وی که باش دشوپینن وک میناک بدم yani li Türkiye li Bakurê Kurdistanê duyemîn zimanê ku têta axaftin herî zêde têta axaftin zimanê Kurdiye yani Kurmancî Zazakiya bi taybetî her dîsa ji 20,000 mamoste deme ku sê mamosteyan tu tayin dikî xelk vê yekê lê dikole dibe gelo ji bo beşindin çend mamoste hatine tayin kirin veke mînak bu erebî ji bo erebî tam ji 20,000 mamoste 193 mamoste tayin dikî 193 mamoste ji bo zimanê erebî 3 mamoste ji bo zimanê Kurdî ev yek rastî reaksiyona tê rastî bertekan tê yani li em berku ne baş be em gelek nijadan muqayese bikî lê belê weke me gotî nijada an jî hejmara Kurdan li Tirkiye gelekî zêde ye yani belkî çend qetî ya Ereban zêdetir e bes 193 bû yekê 3 mamoste bû yekê halê hazir ev 10 sal e ev beşên zimanê Kurdî li zanîngehan hatine damezrandin bi taybetî ji 2012 ve dest pê kirin niha li 5 zanîngeha ev beş hene zanîngeha Mûşê zanîngeha Mêrdînê Diyarbekir wan û her ya Çewlikê an ku bajarê Bîngûlê Kêm zêde 1000 kes ji bo ku bibin mamosteyê zimanê Kurdî derçûne ji 1000 kesan kêm zêde 8 mamoste hatine tayin kirin ew 920 mamosteyên din gelû ku derê ne çi dikin li hêviya çi ne şavê wan jî her lêbo ku di nava van 20,000 de her yekêm berku 100 mamoste bi hatine tayin kirin lê belê nayên tayin kirin belê Hasan helbet em her zanyariyan li ser rewşê bidin ji ber ku ez naxwazim heger mêvanekê min heba berpisekê wêrê ba em avayekê din rewşê şopînî lê weke tu rewşê dişopînî li vê dawiyê kempeyna zimanê Kurdî hebû helbijartina zimanê Kurdî li debistana bixwasteka xwe hatina berpisên Tirkiye hebû hemû aliyên Tirkiye ji bo Bakurê Kurdistanê daxwazkirina dengên Kurdan yani hewildan ji bo hinekê nerin bin digel pirsa Kurdan şixa pirsa serekiya Kurdan li Tirkiye pirsa ziman e pirsa nasname ye pirsa coğrafî ye ya herî zextir pirsa ziman e yani 20 milyon Kurd li wir dijîn heya niha zimanê xwe fam nakin zimanê wan natiye qebûl kirin ke hata divî çarçovî de bidînata wê bertek çawa bin wê çawa xelek teamûlê bike dema ku bi taybetî berpirsên hikûmetê an ku endamên parlamentoya Tirkiyeyên di nava AK Partiyê de serdana bajarên Bakur dikin an ku yên CHP serdana bajarên Bakur dikin di civîna de dibêjin ku ev ziman weke şîrê dayîka Kurdan li Kurdan helal e lê gelo di perwerdehiyê de hûn wisa jî dibêjin dibên 1000 sala biratiya me li gel hev heye em birayê hevin belê daxwazekiya van birayan jî ew e ku zimanê wan zimanê fermî be lewra diçin eskeriyê dikin an ku serbazî leşkeriya xwe dikin baca xwe didin lê belê ew perê ku didine dewletê didine gencînê xizêneya dewletê ji bo mafê wayê herî rewa nayete bikaranîn yani xelk vê yekê weke durûtiyekê ya siyasetê dibîne yani tenê bi gotina jî hêdî wekê berê bi rastî xelk qaîl nabin Hasan ez ê du pirsa bi ser hev kem yekî şu ana gelû raya giştiya Bakurê Kurdistanê baş li vê siyasetê dige he ku bawayekê dibêje ez ê her tiştekê de bi demo zimanê te heqê tê û bi vî awayî serederiye dikin û mijara heta madem wisa bertek ser zimanê Kurdî hene li Bakurê Kurdistanê jî serinç serhandê heye ku pêwîst heta xelek digel hevdû jî bi Kurdî naaxive ke heta divî çarçovî de pêwîst çi bêteke an çi dikin xelek yani bersivan bu vê yekê çi heye bersiva pirsa yekem bidim li gorî salê 2022 û ji beriya hingê an ku Kurd di nava 20 sala de dibînin ku hikûmeta AK Partiyê ji bo pêşîlêgirtina
پشافتنی آنکو اسیمیلاسیونه هنده گاوا وتن قناتین تلویزیونی هاتن وکرن هر واحد دوان لزانینگه هن افبش هات وکرن لدبستانین هر واحد دست پیکج لدبستان آنجی مافه درسا بجاره هات داین یعنی کرد جبری آق پارتی و دهیم آق پارتی دوان گاوا مقایسه دکن دما کو مقایسه دکن تینینا برهف دبینن کو بله لگولی بره لگور بره هندکه باشتره لی بله اف یک ترنا کلا بس اوانها بله اوانها جی هلبت کرد یعنی جوی کره ناراضی نه ریاکسیون نشانی وی که ددم براستی یا کو دنوا باجر ده و بطایبتی زمان کردی کم هدی بیت آخافتن براستی او نجنوک نهاو دست بکره لورا بطایبتی سال 1980 قد خل سر زمان کردی هبون سال هر وها نوتان ده گلک آستنگی قد خل سر زمان کردی هبون دماکو یعنی 4000 گوند هات نواله کرن دماکو جگوندی در باسی باجر ببن و دم زمان جی مخابن لباجر نوا باجر هندکی قصد بن ها لنوا باجر دیاربکر لتاخینه که رازان کوجره دبیجن آنکو باغلار لحضور evleri لوان داره زمان کردی هیچ زمان سردسته لبله لنوا بازار بخواد جه دانستاندن و که اوفیس مرو بیجه لوی داره زمان کردی مخابن و که زمان دویمین دیده بکارانی و که زمان دانستاندن نای بکارانین لوانه لجوله مرگه لشرنخ لوان باجر بطایبتی نزیکی ام بیجن روشلات و باشور و هر و هر روز آوا زمان کردی هیچی تی پاراستنه هیچی زندیه لبله مخابن بگشتی دما مرو لروشه بنره مخابن ند آسته باشته زمان کردی حسن هلبت خوشترین دوک شوازار زمان کردی زمان کرمانجیا باکور بطایبتی کل بوتان میرنشنا بوتان بری بنیا تیوی بونات زمانه که خوش پارا و کردی نازک بیوی اب زمانه بردام به ترخلیک بخواه و که تا گوتی به باغ گلک سپاس حسن کاکو برپسی اوفیسا کردستان 24 دیاربکر کنه حال هولیریه حسن گلک سپاس مرحبا سپاس